Addressing the media today, the Eastern Jaintia National Council expressed displeasure over the government's decision to arrest the 16 people who are not really involved in the case. Those who were arrested were only the manager and the laborers who are still under somebody's control. Sambor Milingdo said the government should have arrested Bison Shilla, being one of the main accused for illegal mining in the area of Lar Baret. The law is being lenient because Bison Shilla is the elder brother of Kirman Shilla, who is the representative of Clariat constituency. Therefore, from the organization, Sambormi said the law should not be imposed only to the common people. The law should treat everyone equally. Furthermore, he questioned, is the law made only for common people or is it for everyone? Kensan ki sumi kita ki high level ki low level. Telung kamdon su kajing sngo thu parama ki watang paraba business ke to tela amdon kajing sngo thu parama ki banne ke bangin su ailat ya kita ki badon kajing close connection bat ke government bakin su kamai spa ban kejit ya ke spa pai ba nakalian ke sengim ban se nang ne shikmat ladakam ya bet kat kum ke sur pai ba ngim ban se ban expose ne ban bu no sendon ka complain what should do DGP le ne shaki department ki ba per ki ba de ban pet ya ke ne ka kam. Of course, sure. Nambar belengan ang people aktif lupa bo bison sila udah human try jong ukermen sila. Umde sutang human arkemi lenema udah human try ta kata telah aktif syahi bahkan don ke connection. Aing idang senya ya ke jing tokip jong ke sorkar. Henry lada ke sorkar kamla aing hakini kisengi kibanwan ngimban se wat ban ujar da ke FR. Yang mentahi idang senya ke sorkar. Nambar gede ke kamram ke sorkar nila iru baka nakal yang ki magistrate ki official district administration kila file ke FR. Teladang iba ke sorkar hadin baka ngila wan ban ya statement hang real ke sorkar kan sim kiang imban se kum keseng ngin haban ai da ke FR sendon. Kamtang namar mentang ini keren sekata. Iba ke jing ya jong ni mar pok kendau jing teng uya dagi spa trop klaim ka revenue se government. Kade ke jing ta bakata kata ke yok akot jong ke celna. Ring la don kam kerki kan ban don kita ki ain ti mar pok kendau kenang bagi bru jongi rug bi imjak pok nang tu kin yok ban kamai sup ban ki sup pum bejo le man gi por la dem bar hajuk ke por kan pelong jing yok nong wari ki sorkar jelaro ndai lagi yai tu tu kalong bagi ribunu kampo sunu kan supoi bi tang situ gi bru ku dan surok tendai lagi yai ke ta galenti ke badai kan he ke prataka jong government Try piala yos ngau gani na borok gibru don bentah jing dei bat gani ke kamti dau yong bat selan dau yong kila kuat na ke pos dik mesin ban don no kata ka an kenang baga jing pentri dau yong kan long belai loi te kejuk na geliang jong ngiru ngin ban kata ke sur jong pat ba bangiru ngi kuat bangin yo ya kata ka an ti dau yong ke ban penti kenai kata jing ti dau yong mar kum belong mentah kalong jing pentut ha kam jam wat na ke sakal jong pinti ro ke don jing sir Tendai ki bobon ki bro ki la safar kum no ban survive ki yang kesam kam tam spoi Jaintia